ala gwadan regdu mono regdu mekeni ngai chiregdu chi de lonko bituk goro je bi ngaji mon to regdu yongu ngunon girego dundu choch nakaniji nakboniji chai joy gwan chengi ketele ji chiang molor to o to di goro je bilo den ngaji gwa anta manane ji lo kume ne de palka ngundeng ne de palka Jesus ne de palka Jesus na mapen me jakon ko bane chuje o ci kon ko pal ci kon Jesus ci kon gur ci kon ko Jesus ayene de pal yen deng tone ke pal yen ngundeng me ken yen ben gwame choidan ngoda bane chuj ne de kan pal ngundeng kan o ci kon ngundeng pal ke deng te ci kon pal jen jakon ko bane tekri ko jen no rien mi ci ga no ko jamo ko la la jiran mi keni gwadan men no rek du keni ngaji ngu goro je wonen nyodo jenen ci rek du ci bu longo tok na ma goro ba la rie chen ta ma question de tie ko kan nuar te chuiti kinda mo kwana la yen christian intama rein wara nagati rein wara kwa displaced yen christian on guru Jesus rein wara kwa displaced te nagare dumne tenjoy ke kasa Sudan tenjoy ke ni ci tale ne kunten chuini jungunde ankaro die kin wara ni pal ko ngunde kan kwa displaced ke kala nagato ko mi yene Jesus mi benten tele mi bi jagala rek number 2 yene den yene ke yene dang kin ngundeng an medida nang na ka so Sudan ne shuman man nang na ka gambel pena chiang mlor tele yeten ko be ko nyodi o chiawo no guru ko moy ejen la kan ejen bina ko ko ba ko nen ke ji no mo guru mo longa ji ga gang ba ko nen ke ji bini ko ko bi jogo me liu ke yema o kan yen ben gwa tatene ko ma tatene ganga jin ganga ji sindama jin christian ne nakatene te la nakate tele christian ji den ne de kwa displays tele christian ji den en jin jungun dang ne de nakatone tele ni jungun dang ji den kon kanor bat regdan ke Ethiopia e dun kwara tele kon bod mugwa o ne den bod na la quarantine ten bod wi dangraw kane de log dorot be kontene tok balat regdan kwar tele Jesus mukuna punish tele ngundeng mukuna punish kana confusion create se yenda mugo yena kono ila right ne ku religion challenge yena le ne ku ne confusion na kono ku yen confusion na therefore one thing ne ten ling bi ga ling bi kan ngaji gwadan tok yongu konta ne la nang scott ni chang ba kan du gambe nang ka kunor zone ke de pay can security ka christian kan dia tel pastor di shim la rasha na ba gang bi yesu ne to wo pe no big na nak nagana therefore kon tamugo yene shi mo tot dong chapale do ban jalle je che wo du do dien o changa ji jong kwari kadan ka wi mon ram charo ne security de ite ko gwabu bentene bu ko de no ram charo ne eno choy de me chu ki jemo e bu ko do woje jen ke freedom de e bu ko de no jen ramo meni chang dong de dor mo tu ke lu ne to ci kor de mo long ci kar de mo free senta manane je ko jungundang chamoy kerizen en yereng ma charo we sha we ci den we ba jal kereng mutara ni e den jago ko ba yeno ibe den ibe te ke ramo bo te ke ka wayndi be no ken bur janga ben yendo ibe kan na ba gar ma char ju la du kom ko ka la ja pak ci no re look this analysis mo no mo bo win up eno bran ram ko jiram mi jini ireng ma charam cha je yeno ko therefore jiram cha yeno ko ci de longo bi kamra
ngutere mo ni jom ko bo bene binyo la which mean and human ngade charande de char no de yang ma char de brar di cha block ite ko mo jen ni yang ma charo ke jen bring ma char lonya ke yang ma char yen Salva Kiir go take a power. Look this confusion. And I'm a human being man de lat de kan chula no mi need to use within de chula ro kan de yalan te ke unimis ni tenteni biga dom state by media and international media and back inform by dom session media by organized outside of the country ko kwara loinke no ba linga juwen mon ano de lan plan di draw wa na the palo ko bedenga loin. Look this and that's why I hate religion. Ko religion la your strategy mental strategy ndi kamra ndi ro save ke la ja block. Therefore, tell me becon can ko pal kon ngak teleje. Dama de kon example de kon kan ne ka pastors ne kan propine. Akana ngi jimi tele Jesus. Tell me dimu lonk lane mi ci ngat ni Jesus mi ci ngat ka Jesus. E bi ke jien run tan di ni prophet na per kara ko kien. Bran jien run bo wona ke India. Ba o tu de kim mi ci ngat ni Jesus. Donc te ke Hinduism ke Buddhism be ju tweet kay jene tele mi jogna ay tele mi derane la temi ci ngat ni gis tele mi dorot kane de muy tweet go am ci kan gis ci kan pal kane to tweet kane ko ken operate bo successfully kon ci an robat donc brand nen mi yorle block ko ban be na moy ke anointing oil nan wala nguy ba bi jot go ka jëm point be jien bo dol wa ala wo kon religion ci kon bulongo lok nena yem to rawne ideal ko media baka jela ngadumo wala o jela tego mi jile wonne ne tan kuna bief ke jelo ko tammi like kitalo ay mi dong mi go mi ku respect bo ci de chongten no ko ndol ko mi lo ni pal ko to yal mi sha choli dol ko which mean that you must honor it kon fano robat kon koro buru lonka doctor talaje yen shanen ke Jacob ter gollen ci nyur pal ga kan ci lo ko pasoro to wan ruden ti cha displace di gen ku yer ka South Sudan o briga may be jen talaje ci be jen ne chan ci dana me use chan bom dan ngaji ko kon ngani kon buru serve to from Ethiopia up to South Sudan mindset dana me ken kon ger still we will continue suffering kan wantin ci gwar la kan kam por ramra wu kan ngi lo ko tangi ne widen ne God is a provider wana ngi ko do be ju what needed which ngi ni topic ko ne mi ram ci le da cha moy ko mi cham ko jaga bible na wulen da kan topic ti jekte lo ni dor jox ran mi jogi je God is provider jogne don't work. Just wait God to provide for you. What is the meaning of that? Kon society dan ku kon blindfold ka duktu one but you kon ngej. Thank you.